waterfall Meghalaya ni. Berapa lang lagi ito. Salam patang. ভাই ভাই দি যত বায়ারো চিনি সামুং তাংনানি বাক্সাবা লাঙ্গা তৈদি বাক্সাবা দামরা তৈদি বাক্সাবা কাসলেং তৈদি ভাই ভাই দি যত বায়ারো চিনি লগে সামুং তাংনানি বাক্সাবা দামরা তৈদি বাক্সাবা লাঙ্গা হরদি বাক্সাবা কাসলেং তৈদি ফাইবাইদি যত বায়ারো তে অলরেডি 28 kilometer himka te botongko parane pemutama paham riu oke jeng tini Byron Hat sok nai Byron Hat 7-8 sogano tebo 18-20 kilometer hai tongko mone pore khana Byron Hat isime Dimasa House rooms man kahini shahar layo inte khana Dimasa House jeng stay khelinai Asamo tini salsan jeng Meghalaya sinai khana ni simike jeng Asamo nika Asam ni Guwahati ni Dimasa House aro jeng khana sobai nai romde jeng 12 hectare ni sigun sobai manara jibon singano jeng Dimasa House sobai nai ni khaklayo jara Guwahati ba tongnai Asamo tongnai sini Tiprasarok malai nai loger nai hingga hangke Dimasa House sini Pulendra Deborma sar sini TCF ni hingga ke John Deborma sini takuk boni pore sini Mukteswar Camp Raiji borok jotto baina norok kerungai mano te arni bo norok khana malai mano eba ke batsung bai him tani loger na hingga ke norok salai ni ago bai mano Jurbat ba Byron Hat bo norok bai mano khana phongo hambai jotno khulumkha Tiprasai uglokthong sini coba salsa kuboino bai thangoi koksa sithung hambai